Hei, käisime jaanuaris Vaatsapristega Ida-Virumaal ning siin on väike vlogika sellest. Õnneks ei olnud üldse ilm väga halb, vaid oli väga soe, kusjuures või nii soe kui olla jaanuaris saab, aga selles suhtes ei olnud väga palju pakast ning lund ka ei sadanud. Mida te tegite eelmisel aastal? Mis te nüüd? Ei, ma ei jätnud nagu otseselt maha, ma ei mäleta, kes keegi läks vetsu. Ja siis me ootasime kõik autos, me olime nagu valmis minema. Ja siis Oliver oli mingi, davai, seda ära, siis ta mingi hakkas tagurdama. Ja siis see tüüp lihtsalt vetsust ajad oli mingi jooksis, ta oli mingi oodake. Esimeseks peatseks läksime me tuubitama. Cool. Kuna ka paljude Vaatsaõpilasteks oli see esimene tuubitamise kord, siis alustuseks me lihtsalt lasime mõned lasud, lasime kõik koos grupiga, tegime niisama nalja, katsetasime ning hiljem me juba tegime siukse võistluse, et kõik said lasta ning kes kõige kaugemale laseb, tema saab siis meie poolt asse pusa ja kõik olid väga elevil sellest ning väga pikad liud tulid meil. Ning kuna vastlaliu oli ka suhteliselt lähedal, siis võib öelda, et see oli ka vastlaliu, mis tähendab, et ilmselt meil kasvab vili väga pikaks. Lükkake jalgadega. Sata, are you ready? Yes! Oh my god. One. Can I run? Yeah. Okay. 1, 2, 3. Kas ta filmib või? Ma ei saa aru, mis toimub. Ta filmib. Tere! Ma ei saa aru, mis toimub. Okay. 3, 2, 1. Lähme! Ei, oota! Võta kinni! Okei! Oh, the snow is on my face. Nikola, läheks kierr kuulad Italian boy. Filippo. Do you like tubing? Yes! Do you like tubing? Yes! You? Of course. You, do you like? Mulle meeldib. Kas sulle meeldib? Jaa, fantastiline. Kas sulle meeldib? Suurepärane! Kas sulle meeldib? Valmis. Kuna tuubitamine nõudis väga palju energiat, siis meil oli mõnus väike värskendus supi ja vastlakukli näol ning see oli paljude jaoks esimene vastlakukkel nende elus. Siin on näha enda reaktsiooni. Esimest korda vastlakuklit. 3, 2, 1. Oh. First emotions. Mõtsa. Väga maite.
First Väga hea. Edasi me sõitsime kaevandusmuuseumisse ning meil oli võimalik isegi minna giidiga maa alla ning päriselt näha, kuidas seal siis kunagi töötati. Ning tema rääkis, et tema ja tema pere isegi töötasid seal, seega tõesti see oli väga personaalne ja väga huvitav kogemus. First director during Estonian first independent, no, after First World War. This, no, he is a Scotsman. Me saime isegi endale siuksed kollased kiivrid, seega me olime ikka väga moodsad minnes maa alla. Can I fit here? Put on the flash, I can film. Do you like it here? Yes. Do you like it here? Do you like Don't like it. it? Is it creepy? Yeah, it's not good. Oh, are you claustrophobic? Are you scared of like small places? Yeah, I don't like it. Meil oli võimalik sõita päris kaevandusrongiga, millega sõidati siis iga hommik tööpostile. Or are your emotions? Did you like it? And here on the right side, this kind wagon transporting boxes with explosive. Järgmine peatus oli siis Vallaste juga minna vaatama ning kuna seal oli väga palju inimesi, siis kahjuks me väga pikaks sinna ei jäänud, aga siiski me saime kõik enda ilusad pildid seal tehtud ning väga lahe oli see, kuna isiklikult ma polnud ka seal varem käinud, siis tõesti, seal oli väga ilus jää, mis oli siukse kollaka tooniga ning see oli lahe. Järgmine peatus oli Sillamäe ning saime korraks käia ka mere ääres ning teha paar pilti. Today we're doing ASMR with Rami. Järgmine peatus oli Narva Jõesuu ning see oli paljude jaoks lemmikkoht, sellepärast kuna sul oli võimalik minna mere jää peale ning visata jäätükke vastu jääpuruks. What is that side? Next stop is we go eat. Why not cars allowed? Why not what? No cars allowed. What it means? No cars. Yeah, why? They want to like minimize the traffic. Okay, and I want... In South Estonia, the cars can pass. So some borders are like closed. So there's two in the South Estonia, one here. Okay, so guys, you see our castle, the White Tower? Yes. I go with the minibus the other side to pick you up. The map says 10 minutes, but people, they can slowly make photos, like 15, 17 minutes. I pick you up, we try 5 minutes to eating place. And now I have the news. Lona said her feet Freeze. freeze. The best view in Narva. Tasuta tšabat. It's in the end of Europe. Ning kuna ilmsest toidukorrast oli juba 4 tundi möödas, siis me läksime Narva Tartu Ülikooli kohvikusse sööma ning see oli lihtsalt nii maitsev. Sealt me juba saatsime sammud ööbimispaiga poole, mis oli siis Rakvere lähedal. Sinna tulid ka vabatahtlikud Laura ja Paula, kes tõid meile pitsasid. I'm gonna eat all. Ja õhtu me veetsimegi ühises toas, kus me sõime, jõime, jutustasime ning korraks käisime ka kusjuures isegi saunas ja ujumas. Okay, so...
But no. Okay, Okay. what's your favorite part of today? So, favorite part of the day, I think. I know. Probably the beautiful landscape that there is in the Estonian castle in Narva. Nii, what's your favorite part of the day? Hea küsimus. Vastakuklid. Ma mõtlesin, ta on nii lahke. Jah. Vastakuklid. Väga lihtne vastus. Nii. Slay down. Underground exploring. Seuri pakke huvitab. Slave. kas mul on järgmine või? The Sea. Christian Läbers. No, Christian is next level. Okay, Christian is Christian is like Tere rahvas. Täna me paneme, Norra köödu. me paneme nad maitsma. Räägin mikrofoni. Me paneme nad maitsma strongid. Ultimate Eesti. Strongi krõpsud ja Eesti tipp. he has very good like Ma annan siia. English language is Oi, ma katsusin seda. so he practices Take one and then put it in there and taste it. with them a lot. I didn't get that much practice. Say some more. But I could understand like More. but now it has gone much worse because it has been like 2 years Okay. Not speaking, since I went there. but Christian still speaks. Yeah, Like because with he his speaks. friends, like ASMR style. or something. And tell me how you like it. It's almost that at one point in the phone. Like First emotions. I don't know. Don't even. German emotions. Oh yeah. really strong. Aa, sa oled sööd või? Yeah, so I saw him, I was with him. He's Oslo. Yes. Ta proovib. Estonia? He's French Oslo. French. Yes. Palun! Practice some French. Oh, Because I saw him. bonjour, comment Ja, ça va bien, ça va bien. Wow. Oota, how do you say? Jomanji? What's the third? Leimanja. Elli. Lei. Miks? Elli. Sì. Mida sa vaatad mulle? Because you know how they teach. So they teach. You can say Kas ma võin ka teha ühe testi sellele? lei mangia, lui mangia. But if you don't want to say lei lui, you can say egli, Okay. which means either lei or lui. Okay. It's like Nagu tema. yeah, them. Yeah. Noi mangiamo, voi mangiate e si mangia. Ja nüüd. But no. I have entered the flow state. The he and... Kusjuures ma ütleks, et punane tipp on isegi parem. Okay. Pane kinni. Come, okay. Natsu. Not kummikom, not gummy, but... come, yeah, like sweet. No, that's the last Come. one. If you want, you can take this. Are you sure? 101%. Yeah. 100. õhtu lõpetuseks mängisime ka Imposter Who mängu, mis tähendas siis seda, et me saime ühised sõnad, välja arvatud ühe inimese, kes oli imposter ning tema pidi ära arvama, ilma et teised ära arvaks, et tema on imposter, mis sõnaga on tegu. Räägi. See on meie kook, mis me siis presenteerime Nikolale. Kas ta on 8 või 1? ja tuleb 18. 18. Miks sa nii alla selle panid? see ei saa läheb vahepeal, see jälgib mind. Ja siis ma teen uuesti. Meil on siin kook, mille me presenteerime Nikolale. Ja siis laulame talle happy birthday eesti keeles palju õnne sünnipäevaks. Nii, ja siis jah, vaatame, kuidas see läheb. Meil ei ole nagu jah. Tšau. Mul on reaalselt... Kus sa taha neile seda teha? Jaa. Okei, ma panen. Kus ta neile seda? Ma mõtlen, et kus
Because he has a birthday on Tuesday. Yeah. Another room so we can go inside and we will sing on Tuesday. Yeah, but we will sing now. Because of the Oh, but did the boys go to their room? Yeah, they probably went. Oh God, we're so confused. Happy birthday to Nicola. His birthday next week. In Estonia. Teeme FBI. Kas palju õnne või õnne? Õnne soovime. Teeme FBI. Oodake. Ära ei hakka ise laulma lihtsalt. Laulame ise. Ma tahan sellega panna. FBI, open up! Äkki sõbra Nicola. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis Niko, õnne soovime sul. Aitäh! Okei. Mis kell on? Okay, so we are very Mis kell on? because it's like 12:30 and we are screaming there. And someone came outside the door when we were singing for you. Maybe they want to sing too. No. Okay, so we need to be 11:30. Yeah, so we need to Half be very 12. quiet because we don't No, want you say in Oliver Estonian 12. Not in to English. be mad. We don't want Oliver to be mad. No. Oliver, please don't be mad. Yeah, Oliver is not mad. Let's go to you have cake. So we can eat the cake. But let's go back to our Kindergarten. Let's play a game. Super quiet. Will you be super quiet? We can't make sound. Okay. Oh, Laura, davai. Stop saying They would report it. Then they will obviously think that it's us because who else would be screaming other than like a big group of people? But there were also another group of young girls. Oh yeah, there were the. Sa pead ütlema lihtsalt neid asju. Night falls. All players, close your eyes. Who is Cupid? Open your eyes. Now, you need to wait. The text is coming. Tegin seda klippi. Minu arust see on kindlasti väga... Tere hommikust. Kuidas on emotsioonid? Head, väsinud. Hurraa! Räägime natuke eilsest õhtust, mis me tegime. Me mängisime imposter mängu ja chillisime. Väga tore oli. Ja mis kell me magama läksime? Mis kell me magama? Nii 3 ajal läksime magama. Aga it was worth it. Ja nüüd kui me lähme? Kui me nüüd lähme? Nüüd me lähme vist kohvikusse, nagu ma aru sain. Jaa. Et meil on 45 või alla 15 minuti pärast, kui Laura saaks kiiremini enda hambad pestud. Anna andeks. Mis toimub? Say good morning to the vlog. Good morning, tere hommikust. tere hommikust. Hei. Tere hommikust, tere hommikust. Tere hommikust. Hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Mis sa tellisid hommikusöögiks? Omelett. Ja just omelett. Mina proovis. Sina ka? Ja, Mis sa tellisid hommikusöögiks? Mingi omleti oli mingi suitsu. Jalapeenoga. Ei, ma võtsin suitsuvenaga. Omleti on... Kaita. Mis sa tellisid hommikusöögiks? See on nagu tõmba. Salam. Pangaak. No, okei. Jana? Cheddar omlett.
Teie, mis te tellisite? Omelett pommes. Ja sina? Salami ja tomate pankooki. So Shota, Yeah. I ask you again. Shota, can you hear me? Yes. Nice to see you. What was your best moment from yesterday? Yesterday, I think night was game. That was very good. Aitäh. Yeah. Matilda, what about you? No, I like many things. I think the beach and Narva, the museum. Okay, good to know. Kaito? Underground exploring. Okay, interesting. Underground? Waterfall. Waterfall? Yeah. Wow. Yui. I like that we have such a good group, and I like that we have such a great weather to support all the activity, you know? I think everything is good, and the most good for me is yesterday sauna and pool. Big decision, but I would say the waterfall and the seaside. Yes, I think it's very difficult to choose, but I would say probably the sea because they had a very beautiful view and also the sun was great. Okay. mina ka või? ma ei tea kohvikust vähemalt. After today when we have like 2 challenges, but it all starts with this student is very motivated in the class. Student truly likes to participate in cultural exchange program. Student is very sunny person, active, life forming. The student can absolutely handle anything. Romi. No. Yui. No. Nicola, sunny person. How are you? Welcome from Sardinia, me. Very good fit for the culture program. But Marina said me out, so Marina said to me like. Yeah. But why did you say Romy? I wanted to stop talking. Oh, I'm talking? Okay. I'm talking. Go ahead with the cake and stuff. We have a photo. Okay. Okay, I do radio. You do radio? Yeah. No, just like I talk and then everybody eat. Okay, everybody please listen. Shota will talk. Yeah, okay. Okay. First, okay. Happiness thing is my New Year. It is very good. He came our house, and with my host family and grandma, like a lot of families coming. Then we go to the close to our house hill. Then we watch the fireworks, and also we bought our fireworks. Then we did and watch fireworks. That was very good because Japan's New Year's is like more quiet, yeah. Then I'm very happy. And one more, my birthday. My birthday is I went to the spa, but after tomorrow I come back to our house. Then okay, spa. I'm very tired. Okay, I'm gonna sleep. Edasine plaan oli minna matkarajale, aga kuna me nägime, et meie auto kõrval oli üks tallinlase auto, kes soovis väga-väga abi enda auto liigutamisel, siis me kõik võtsime vahetusõpilastega jõud kokku ning hakkasime aitama. Kahjuks küll sellest midagi välja ei tulnud ning kahjuks nad autod käima ei saanud, aga no, vahetusõpilastel jälle uus kogemus olemas.
Valale kohale jõudes esimene plaan oli kohe minna matkama. See matk ei olnud üldse väga pikk, see oli umbes 5 kilomeetrit ning siis me saime juba lõunat süüa. Kükita. Oled valmis või? No. Nüüd raputa kõvasti seda puud. Raputan ise. Romi. Are you ready? Are you ready? See oli vales kohas. Oliver sai. People want to be here? Yeah. Oh my god. Romi. Stay, just. Wrong people want to watch. Sa oled ise raputama, sest ma sain kõige. And just hold me. And also scream also. Make it funny. Scream Oliver. Ise raputad. Ise. No, this one. Look there. Video is there. Nii lahe. Oota, kui nüüd tule, siis põles ju. Jaa, põles nüüd. Miks nüüd põles? Spooky. Me oleme jõudnud nüüd lõkkeplatsile ning nüüd meil on niisugune lõunapaus, kus me siis grillime vinkusid, teeme hugomme ja siis grillime võib-olla ka leiba ning siis umbes tunni pärast me hakkame juba liikuma, sellepärast kuna osad on Tartus siia kohale tulnud, mis tähendab, et nad peavad jõudnud tänase õhtusele rongile. Seega varsti me liigume viimane rongijaama ning siis on aeg tagasi Tallinnasse liikuda. More what? Three. Somebody left one sausage for us. No. You can also sit by the fire when the... I think the really big ones is South Estonia, from Tartu. But then, you know, anybody been in Otepää? Harder. Okay, my English is not the best. Oh, you have double. Harder. It is hard. Like ears. Like rabbit head. Harder on ju, raskem. Raksem. Fatter, bigger. Heavier. Hard nagu tugevam. Harder. Mis see hard on ju tugev? Tell me who it is. Exchange students, are you ready? Which one I choose? Näita sedasama. Seda. Halli. Oota korra. Pane korraks näo kõrvale. Okay. So who is this? Oliver. That's actor Tiit Sukk in Estonia. Who? Tiit Sukk. So some people come to me and think this guy is a comedian. So sometimes people come to me. Ja selline oligi meie tore nädalavahetus. Aitäh, et vaatasid ja järgmise korrani. Tšau!